ngo gurupe izo n'imbunzi turi guhunga iwacu mu Kanyaru byakomeye Gasake bayifashe na Runigi ubwo hano natwe turi mu biruka niko bimeze bwo turi gusatira Rubaye uko bihagaze ndi kubabwira Runigi yamaze gufatwa ubwo natwe buno turi guhunga Runigi yafashwe baraye munsi muri Runigi ariko kwanza amasaha abamotari bavuye muri Runigi baravuze babasiga bamaze kugera muri Runigi bayirimo na hano mu kanya barabayinamo bari kugwana katararanyije niko bimeze mu kanya murabumva muri Rubaye. Yes, twongeye kubasuhuza, twongeye kubifuriza umugoroba mwiza kuri mwese abadukurikiye muri mu masaha y'umugoroba. Tubonero kandi kubaha ikaze kuri mwese mwakunze cyangwa se mudahwema gukora ikinga inkuru zacu buri ko dushyizo inkuru mu imbere mu kuzibona cyangwa se mu kuzira ikinga. So tubahaye ikaze rero mu kigano kibanziriza iki nababwiye ni umuhungu wanyu rwose ngomba kuba nibereye kuri tere nkabagezaho ibintu uko ibintu byifashe. Nababwiye ni urugamba hano muri za Masisi rwamaze kuba ibindi bintu byakomeye. Binsabye amasaha rero ari kugera hafi mu masaha 7-6 gutyo kugira ngo mbategurire ikigano cyangwa se mbagezo update mbagezo amakuru yuko ibintu hano byifashe. Na makuru mwateguriwe n'itsinda ryacu ry'uyu muyoboro wa Jeune Official. Bamwe ro bakaba ari hano n'ubundi kuri ibi bice cyangwa se hano muri front line ahantu hari kubera imirwano. Nanjye kandi nkaba ndi muri studio kugira ngo aya makuru muri aya masaha rwose nk'aya ngaya rwose mbe ndimo ndagenda nyabagezaho. Tugiye kugaruka mu mirwano ikomeye cyane. Mugiye kumva uwitwa General Mutayomba uyu General Autoproclamé. Mugiye kumva imvo n'imvano. Mugiye kumva mu by'ukuri icyo ubutasi buri kugenda bushira hanze twamaze kugenda tumenya intego y'uyi mitwe, intego ya Kinshasa, byose mugiye kubimenya. Ubu tuvugana Wazarendo bari mu birometero 15 n'umujyi wa Rubaya Briton ntemvuze wa Rubavu n'umujyi wa Rubaya. Ibintu byakomeye ndakubwiza ukuri. Nihataboneka umusada w'abamakasike nihataboneka umusada w'abamakasike ndakubwiza ukuri ibintu bishobora kuza kuba ibindi. Impamvu rero mvuga ni umusada w'amakasike urakenewe. Umusada w'amakasike urakenewe. Ndaje nyibabwire. Nge rwose ndabivuga buri munsi mpora mvuga ibintu abantu ntibabyumva. Nabwiye ni ntago biri buze koroha bira bice bavuyemo. Bavanyemo b'amakasike bagasigayo aba basirikare nyine bandi ariko nta b'amakasike bahari. Rwose narabigarutseho ibi none dore iyo bigeze ubu tuvugana Rubaya bayigeze mu metero 15. Imbone yacu iri hano irambwiye iti bwana fighter reba ukuntu rwose wantumira cyangwa se wanywereza gatike nta nubwo rwose gasaba menshi. Donc ahantu basigaje kuhavugera muri Rubaya ni ugufata akamoto k'amafaranga 1500. 1500 cy'amakongomani urumva na ahantu hato cyane ukurikije nuko inzira imeze. Urajero umenye uko imirwano yiriwe. Aha tugiye kuhagaruka ariko nanone ndaje mbabwira umugabo bita Mutayomba wazengereje M23 ni mugabo ki bimeze bite ubundi uyu mugabo arwana te? Ese koko ni Wazarendo bari kurwana ba original babandi bagize badoke babandi b'abaturage? Ibi byose muri iki kigano tugiye kugenda tubagezaho. Hanyuma ndaza kubinjiza n'ubundi hano imurenge muri za Minembwe abasirikare ba FARDC bagera ku 10, abasirikare bagera kuri 5 b'abadoke Wazarendo 5 ndetse n'abamiliseneri bagera kuri 4. Icyumba bari guteguriramo amadrone agomba kurasa mu banyamurenge cyangwa se mu baturage. Ndakubwiza ukuri bashwanyukanye nacyo ibintu birahindutse. Ibi nabyo turaje tugende tubigarukaho. Dufite nandi makuru menshi cyane. Biravuga ko habonetse undi murwayi hano muri Uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri bice biri kugenzurwa na M23 wanduye icyorezo cya Ebola. Uyu nawe turaje tugende tumugarukaho. Murumva ko amakuru tuafite kuri uyu mugoroba ni menshi cyane. Icyo musabwa nukuza kubana natwe ntimuze kuvojya ku ruhande ubundi tubabwire uko ibintu bimeze. Bikavuga ko no muri Warikare naho imirwano yiriwe ndetse imeze nabi cyane. Ibintu birakomeye. Nyiragongo naho turahagaruka. Abarwanyi b'abamayimayi bongeye kubura donc muri hano muri Nyiragongo ngo bongeye kubura iki imirwano. No muri Nyiragongo bongeye kubura imirwano.
donc ibi byose nibikubiye muri operation ngiye kubagezaho. Reka ubwo tubanze dutumikira abadutumye mu gihe mukiri gukora like kuri iki kiganiro, ubundi sasa tuzi n'amakuru mu buryo burambuye, mbinjize mbatambagize kano karere k'ibiyaga bigari. Ndakurahiye amakuru ngiye kuguhanura muka wumvishe ko hari wayumvishe, umenye ko rwose imbone zacu zitari mu kazi, drone zacu zitari mu kazi. Reka tubanze dutumikira abadutumye. Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Ubu rwose biroroshye, nta mpamvu yo kwivuza ari uko warembye. Tugane tukugira inama zizewe kandi tuguhe produits z'umwimerere nziza ku buzima bwawe, zigizwe n'ibinini 80%, izindi zikozwe muri siro ndetse na powder zikomoka ku mugabane wa Aziya, mu bihugu nk'Ubushinwa, Ubuhinde ndetse na Malaysia. Produits zacu zikoreshwa mu kwivura ndetse no kwirinda indwara zose, zirimo iz'imyororokere ku bagabo n'abagore, kubura ubushake, gucika intege mu gikorwa no kutabyara, prostate, umwijima, umuvuduko w'amaraso, diabete, stroke, impyiko, umugongo, amibe, igifu, hemorrhoide n'izindi ndwara zose zananiranye. Abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika naho twahagejeje stoke, abari muri Canada, Australia, Europe ndetse na Aziya namwe dukoresha iposita ndetse na DHL mu gihe cy'iminsi 7 gusa imiti yamaze kubageraho. Kubari mu Rwanda ku Gisenyi ni ku muhanda w'amadepo ibumoso umanukiye kwa Karaveri. I Kigali ni umuhanda uri inyuma y'isoko ujya Kigali Parents hakurya restaurant yitwa Vision. Wanadusanga kandi Goma ni muri gare centrale Dogoma hafi ya Rompwe umuryango wa 2 aho bisi zisohokera. Turabibutsa yuko Goma na Gisenyi twamaze kubagezaho massage kugira ngo dufashe abakeneye kinetherapy, imiti ndetse no kurwanya stress. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 99 057 Tubahaye ikaze muri Prime Health Infinity. Hanyuma rero nizere ko mwamaze mwese gutera agatebe rwose mwicaye, abarimo kunywa agacyayi cyangwa se agakawa ku mugoroba. Reka mbabwire ntimuryoherwe, abadukurikiye muri ku meza rwose namwe mbabwire ni bon appétit. Hanyuma kandi birashoboka kuba udukurikiye rwose uri mu kazi, ufite akazi kawe k'ijoro rwose urimo washyize udukuteri mu matwi urimo kugenda utwumva. Hari ababa rwose by'umwihariko bano baba bashinzwe ibintu bijyanye n'umutekano, hari igihe uri nko kuri patrouille cyangwa se uri mu kandi kazi ariko kagendanye n'umutekano. Reka nkubwire nti akazi keza rwose kandi ijoro rize kubabera ryiza cyane. Hanyuma tubahe ikaze mwe mudukurikiye muri ku mugabane wa Afrika mu bihugu bigiye bitandukanye, abadukurikiye muri ku mugabane wa Amerika namwe tubateye yambu. Hanyuma nanone kandi ariko umuntu bitandarada rwose muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndagusoje cyane. Hanyuma nanone Canada hari witwa Huluma, dufiteyo nande na ni benshi cyane bitwa basere, mwese ndabasuhuje cyane. Reka no sasa twinjire mu kiganiro cyangwa se mu makuru. Ndakubwiye ntibiraza kugusaba kwitonduka dutega amatwi kuko dusa n'abagiye gutangira A0, tugiye kubutangira uko byatangiye mbere yuko tugera kuri pereza kugira ngo tugere ubu nonaha uko ibintu bimeze. Ubundi uyu mugabo witwa General Mutayomba ni muntu ki wazengereje M23 muri biriya bice? Nababwe ntingeyo ngiye gukora inkuru kuko bisa na ahantu yigize kasha amashokero, ariko Rwanda umuhenerezo bisa na urugamba agiye kurutindamo, abantu mutaza kumufata nka hari umusirikare usanzwe cyangwa se wa wundi wa muzarendo mujya mwumva babandi babana babyuka bambaye imyenda n'imbunda ngo baba abasirikare bakiha n'amapeti. Ibi biratandukanye. Fata colonel, fata uyu mugeneral bita ngo ni Mutayomba, umutandukanye no witwa General Macano. Aba batandukaniye kure cyane, ni kure cyane ngiye kuza mbagutandukanyiriza. Wahanganye na Macano ntiwahangana n'uyu mugabo bita Mutayomba. Reka sasa rero ibyo tuninjiramo mbere uko tujya mu bijyanye n'urugamba. Nababwe ntimuze kwihangana uko ikiganiro kiraza kungana, cyatwara isaha, cyatwara iki, wenda uze kukira mu maseri cyangwa se mu episode, ariko nyine uze kwitondera uko iki kiganiro kiraza kuba kingana. Uyu mugabo rero ubundi bijya gutangira, uyu mugabo yahoze ngo ari umwe mu batsimba hano muri iki kinombe cya Rubaya. Uyu ndavuga General Mutayomba. Akaba yarakoranaga na wa mugabo, murabizi ko bari bafite umutwe hano uwitwa Juste wahoze ari honorable. Yari afite umutwe wa Zarendo cyangwa se wa Nyatura. Uyu mutwe w'uyu mugabo twawugarutseho kenshi cyane, twagiye tuvugaho, wayoborwaga n'umugabo witwa ngo ni Mahoro, General Mahoro FDLR mubi cyane.
twongero tunavuga ngo mubi cyane, abantu baramwibuka, abantu baramuzi, twagiye tumugaruka mu biganiro byacu ubwo imirwano yageraga muri bice ndaga kugera muri bice twagiye tubigarukaho. Uyu mugabo General Mahoro yari umwe mu barwanyi ba FDLR, ariko noneho nawe akaba yari yaragiye ku ruhande rw'uyu mutwe cyangwa se yarakoranaga n'uyu mugabo bita ngo ni Justin Ndayishimiye. Justin murabizi aho ari depite Justin Ndayishimiye, nawe murabyuka ko mu minsi yashize aherutse kuza nawe ajya mu rugamba afite gahunda yo kugira ute ngo yo kugaruza hano muri za Rubaya kugira ngo akomeze ibikorwa bye by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Sinzi ntabwo agiheruka kumvikana, sinzi ngo byagenze bite. Hanyuma uyu mugabo rero ndimo ndavuga Mutayomba, uwitwa General Mahoro, murabyibuka yigeze kumvikana ko yagiye gufungirwa Kinshasa nyuma y'uko byari byagaragaye yuko yagize ate yanyanganyije amabuye y'agaciro cyangwa se imari y'abandi. Ariko uyu mugabo bita ngo ni General Mutayomba icyo yari afite ipeti rya Colonel ari tuwayise wande wa General Mahoro. Aba bagabo bose ni abanyarwanda, yaba uyu bita ngo ni Mutayomba ndetse n'uwitwa ngo ni General Mahoro wagiye ukiri Kinshasa, bose ni abanyarwanda. Bakaba baravuye mu mutwe witwa ngo ni FDLR. Wumve urugamba M23 turi kurwana rwo muri amasaha, ubwo niho tutangiye kugenda twototera. Aba bagabo rero narakubwiye nta bagabo iyo bari kurwana, buriya niba uzi neza uburyo ki rwose umusirikare w'u Rwanda abahagazemo, ndagira ngo wenda turatandukanya experience, ariko burya umutima nawe nyine ubukomeye mu by'ukuri nava ko nabo ntabwo ari babingira ngo wabibwirwa n'abahanganye nabo. Aba FDLR ntabwo ari abasirikare, ntabwo ari FARDC, nta nubwo ari n'umurundi, ni umu FDLR, baratandukanye. Ndakubwiza ukuri nawe arakwataka ukagira ngo ni batayo, batatu bashobora kukwataka bano mu mutwe wa crap ukagira ngo ni batayo. Ibi nabikubwira rwose ubyumve. Ngira ngo hari n'umuntu nigeze kuganiza iyi nkuru ambwira ngo uherutse gutahuka ruri hano mu kigo n'ubundi babasorezamo za Mutobo, ngo yavuze ngo ari babiri ngo ukuntu bazengereje M23, niho yahise ampera urugero. Ubwo abantu mwumvishe interview mwarayumvishe uburyo cyabo basirikare babiri bakoze operation bakajya kwiba bakazengereza M23 yabiteguye bikarangira ibananiwe. M23 bananiwe kubacakira kandi yuzuye ari benshi cyane, abantu babiri barabananira. Rero ndashaka kugeranyiriza ngo wumve urugamba M23 iri kurwana muri amasaha uko rumeze. M23 bijya gutangira, ubwo namaze kubabwira General Mutayomba ni muntu ki, ariko ntago ndamusoza ngiye kumugarukaho gato kugira ngo mwumve ngo ari kurwanisha bameze bate. Nongo bijya gutangira M23 yafasha abasirikare bamwe babandi bo mu mutwe udasanzwe bita ngo ni special force. Hari amahugurwa yabageneye babandi twita ngo ni ba makasike, bavuye muri ibi bice basigaye abasirikare n'ubundi izindi infantry cyangwa se bandi bano barwanira hasi ku butaka babasiga muri ibyo bice, ba makasike bavamo. Ariko noneho uyu mugabo witwa ngo ni Mahoro, uyu bita ngo ni Mutayomba, mu rwego rwo kugira ngo yirwaneho azajya amenya ahantu ho kugenda arakwepera M23 ayiri hafi, ariko mu by'ukuri donc ameze nk'uwihisha. Byamusabye gusa n'ahatanga ibitambo mu basirikare be, afata abasirikare bagera kuri 5 babaza rendo, arangije yaminiya afite ubuzima bwabo busa nko buri mu maboko yabo, afite n'ingwate z'imiryango yabo. Arangije arababwira ati mwewe mugende mu joining M23. Aba basore bajya ku joininga M23, ariko ku joininga M23 ntabwo arabwe ngo mugende muyibemo, ahubwo yarabatumye nk'iki nk'abatasi bagomba kuzajya bamumenyera muvoma za M23, ariko adafite ngo narwana nayo kuko ntiyayishobora niyo yayubikira, ahubwo kwari kugira ngo abone ukuntu azagera kwepana nayo, amenye ngo paturi zawe bimeze bite n'iki, batamugwa gitumo. Deka rero sasa aba basore bamare kumuha gahunda, bamubwire bati babandi bwa makasike ntago bakiri muri bice, hasigayemo abandi basirikare basanzwe nkatwe, umutwe udasanzwe babo ba makasike bamaze kugira bate, bamaze kusa naho basubiye inyuma ntabahari. Kumbe bagiye hari irindi kosi bagiye gukora, ubuvuze nyine ngo hari impamvu nyamukuru yatumye basubira kuri iryo kosi, cyangwa se bagiye kuruhuka, reka ariko tubyita bafite impamvu mu by'ukuri. Bravo rwose, bafite impamvu
mu by'ukuri ba Makasike bagiye kuruhuka. Hanyuma rero icyaje gukurikiraho n'iki sasa, uyu mugabo amaze kumuha amakuru, uyu ni Mutayomba, niwe wasigaranye cyama yari koroneri akiri tuwayisi wa Mahoro, arangije ubwo yamaze kuba generali, arangije urumva ni umu FDLR karahabutaka, bayajya asangira n'abakarapu na kibyose barasangiye. Uyu mugabo arangije aravuga ati niba ari uko bimeze, kugira ngo dukomeze gukonvenga, niba Gisekedi yari asa n'uwanaryamye FARDC baratitiye batagikora neza, reka duse naho none sasa tubostinge, twongere tubereke ko hari icyizere, ndetse tugire gute tubereke ibintu bijyanye n'urugamba, kugira ngo wumve ko nawe ari umuntu utoroshye. Rero sasa umugabo Mutayomba atari agafu k'imvugo ari mwe, nayo tugomba kuzajya munamuvuga mugashiramo rwose na ka question mark. Uyu mugabo Mutayomba yararebye abona we n'abazarendo bari abirirwa bamurinda bari kumufasha kwiba imyaka y'abaturage bakamuzanira kugira ngo arye, abona bitari buze kuba bihagije, aremera asaba umusada bro, asaba witwa Giwome ko yamuha mu by'ukuri abasore bamwe beza bo muri krapu kugira ngo bagire gute bamufashe urugamba. Ubwo urumva ni ibintu yahuye na Macano, uyu ngo ni Jeune Macano nangiye kumugarukaho gato, baraganira bavuga ko bagiye gutangiza ibitero, ndetse donc necisha si gisirikare cya donc FARDC irabibemerera, babivuganaho byose biri muri gahunda, ariko bumvikana ko Mutayomba ari ugomba kuzagira kugira ute, ari ugomba kuzaba ayoboye ibitero by'aha hantu. Sasa rero uyu mugabo nka Mutayomba tinya general ngo wigira ku mbunda 12, uyu Mutayomba ntabwo ari wa wundi uvuga ngo arayoborana n'inkoni, we ngo no kumbunda bahari imbunda 12 ngo niwe yirashisha yizinyeshamba ya wazarendo bari gukoresha. Ariko iyi wazarendo agira ngo umenyeshe ko n'abasirikare beza bintoranwa bamwe bita ngo ni krapu ba FDLR nibo bari kurwana hangaha, ugashyiramo n'abasirikare beza babandi bita ba FARDC babahibu yakuye n'ubundi muri FARDC kugira ngo bafatikanye izi operation. Uyu mugabo yagiye gusaba abasirikare atari kubasaba nka wazarendo, yabasabye nk'umusirikare ukomeye wa FDLR kugira ngo utuntu yikorera. Barangije ngo bafata n'abazarendo beza babandi b'abazarendo ba original baba civile, ariko babandi batagira ubwo babandi bafite imitima ikomeye. Turi kubigendanamo babandi bafite imitima ikomeye, bafatamo bacyaho ngaho. Muri make ni coalition ya FARDC, FDLR ndetse na wazarendo. Abaroni we sasa yahise avuga ati tugiye gutangiza urugamba. Urugamba rero nuko nguko barutangije, yahise mu by'ukuri atangiza urugamba. Ngira ngo wenda tugarutse ahantu bahagurukiye batangiza urugamba n'uyu mutwe we wa FDLR. Bakubwira ko ngo ubundi bajya guhaguruka, ariko subire mu kigaro kibanziriza ikintu twe twabivuze, bari badi hirya muri ibyo bice bya kure begereye hafi no kwegera za Warikari. Barangije bwa mbere bahita biyemfilitara baza hehe, bafata agace ka Gatoyi, burango ni n'agace bagafashe mu by'ukuri katabagoye cyane. Gatoyi bayigeze muri amusozi, biriya misozi ya za Gatoyi bayigezemo nyuma yuko igisirikare cyo ku ruhande rwa Kinshasa mu by'ukuri ngo nanjye rwakije rwa M23 babonye bazemejwe abo bahanganye nabo bakamejeje bafashe umutsina, bituma basubira inyuma basura muri bice bya za Kinigi ahitwa za naka gace bita ngo ni ahitwa ngo ni Runigi, bajya muri utwo duce kugira ngo nibura bagende biyegeranya bahuze imbaraga. Ariko nubwo bahujije imbaraga, urumva imbaraga zabo nta mu special force bahanganye na special force FDLR karapu, urumva byari ibintu bikomeye cyane. Biza gutuma rero mu by'ukuri aka gace bakabakuramo hangaha, ariko noneho bakaba bihaye kurwana. Yewe Mutayomba ndetse na Colonel Macano bihaye ko bagomba donc umwe ari kurwana yerekera ahantu bita za Ngungu, undi akarwana yerekera ahantu bita muri Rubaya. Uri kurwana yerekera muri za Ngungu n'uwitwa Macano, uwitwa General Mutayomba akarwana zano muri za Rubaya kuko ari naho ngo hari n'imbaraga nyinshi cyane. Uyu Macano rero
uyu niwe muzarendo wujuje ibisabwa originali, kuko Macano we ni wa musivile, ni wa muturage, ni autoproclame utarigeze akora ni kosi niri na rimwe, wa wundi nyine wabonye ubushobozi bwo kugura imbunda nk'ibihumbi, donc buranavuga ko yatangije nk'ibihumbi 3 by'idolari, aho yatangijiriye ku mbunda imwe y'amashini gani, agura n'izindi nka zimwe za semugi aerokirita abasore nabo babazarendo, abarangije abandi bakazajya bakoresha inkoni, nuko ngashidutse yabaye generali Macano. Rero ni uruguturuka muri ibyo bice, ariko urumva nta kazi gakomeye, urumva no mu gice cye ntago urumva ari kwa advancinga, asa naho yasigari gukanga aho ngaho, ariko akaba afite inshingano zo kujya muri ngungu, ariko akaba nta n'ibirometero 2 aragira ate aradvancinga. Umuntu umeze nabi n'uyu bita Mutayomba wahagurukanye wikwije, ufite special force ya FDLR bita Krapu, akaba afite ndetse na special force ya Hibumo bake abarabafite, ndetse n'ibyo biharamagara by'ibizarendo ari nabyo bari gushora imbere, ngira ngo murimo murumva ukuntu biri kugenda bihasiga ubuzima, bari donc nibyo biri kujya imbere, byageraho nyine nk'ibisivile bikajyaho bigapfa kwitanga, bikagwa nko muri Zambiskade bakabanza bakabinobagura, abandi bakabona kugira gute, abandi bakabona kwataka bro, abandi bakabona kwataka. Ibintu ro birakomeye, ibintu hano birakomeye, urugamba rwabaye imbere y'ibintu byakaze, ibintu wumve ngo byakaze, kuko uyu Mutayomba ubaho byageze M23 isa niyamaze kurya karungu, yarakaye, iramushaka ari muzima uyu mugomba bita Mutayomba. Kugeza ubu hatagira umuntu uza kubashuka cyangwa se kubabesha ko M23 bamakasike na n'ubu ngubu ntago barajya gutanga umusada bro. Sinzi amahugurwa bafite ngo ateye ate, cyangwa se no mu kiruko ngo bari kuruka bingana bite, kuko nizo buri ranforo muri kumva ziri kwerekeza muri biriya bice, impamvu zitari gusoza operation ngo ive mu nzira. Bamakasike ntago barahaguruka, umunsi bahagurutse nge nzababwira, kandi igisubizo kizarara kibonetse. Bamakasike ntago barerekera, hari kujyo mu byukuri abandi basirikare ba infantry bo hasi ku butaka, ariko niba abasirikare n'ubundi mu byukuri donc bashobora kugira akazi gakomeye cyane igihe cyose bari guhangana n'abo barwanye barimo aba special force bo mu buryo bwa Hibu, ndetse no mu buryo bwande no mu buryo bwa FDLR, kugira ngo wumve ko ndetse urugamba rurimo na Hibu uraza kubyumva neza. N'urugamba rwo gutangira mu masaha y'ijoro hakiri umwijima, bivuze ngo ni Hibu ziri kwa ziri kugira gute, ziri kuba ziri kwataka, ibihunyira nijoro biri kwa biri mu kazi. Rero nuko ibintu bimeze, hari urugamba rwakomeye, nava ko muri Masisi urugamba rusa na hariho rwirumukiye, ndetse imirwano ikaba ikomeje kugenda ifata indi ntera. Tuvuye hanga kuko no wenda na Vincent araje tubwire uko ibintu bimeze. Nabonye nandi makuru mu kanya gato nayo arimo aragenda tubwira ko no muri Minembwe naho murabizi ko haramuke imirwano, ariko no muri Minembwe ngo hamaze kubaho icyo twakwita agashya, reka tukita agashya kabaye muri Minembwe. Rero sasa nakaye amakuru aturuka hano muri Minembwe aravuga ko ngo hari abasirikare, hari ibitero byari biri gutegurirwa mu nzu. Iyi nzu ni yande, reka nze turebe nahitwa ngo iki, ni muri Minembwe. Ni inkuru imaze kongeraho none ivuga ko ngo hari ibitero byari biri gutegurirwa hano muri Minembwe, ariko ntabwo ndava muri Kivu Amajyaruguru ndahita ngarukayo gake. Ni ibitero byari biri gutegurwa hano muri Minembwe bigamije guhitana ubuzima bw'abaturage, kuko nabibabwiye ntibarabarembeje, bari gutegura ibitero mu by'ukuri by'indege zitagira abapilote, bari bateguye byo kugira ute, byo kugaba kuri M20 kuri twirwanaho cyangwa se mu baturage hariya imurenge. Ariko amakuru naje kumenya, twirwanaho baje kubimenya inzu ari gutegurirwamo ibitero, kuko ngo bari bamaze gusa n'abahegera. None ikintu twirwanaho yahise ikora, yahise mu by'ukuri iyi nzu iyishakira korodone neza, iharasamo ikintu bita mota iteye ubwoba, irabashwanyaguje. Abasirikare barahaguye ku bwinshi,
amakuru ndi kwakira abasirikare bahaguye 10 ni abafaridese muri icyo cyumba bari guteguriramo drone zagombaga kujya kwataka hano i Murenge. Hakabamo abasirikare bagera kuri 5 b'abazarendo ndetse n'abasirikare bagera kuri 4 b'abacancurongo b'ababirigi. Ibi rero nibyo bibaye hariya muri hepfo muri Kivu Amajyepfo cyangwa se muri za Minembwe. Niyo makuru atugezeho navuga ngo akomeye cyane. Mwese mukwiye kugira gute, mukwiye kumenya. Ndababwiza ukuri hano urugamba rwamaze kuba rufata imintera rwahinanye, urugamba rwakomeye. M23 irasabwa kuza kwitonda kuko navuga ko mu by'ukuri yugarijwe cyane, donc irugarijwe muri make. Sasa reka tugaruke muri Kivu Amajyaruguru mbere ko twakira mugenzi wacu Vincent. Munyemerere tubanze duse n'abagaruka hano muri parike ya Nyiragongo. Mbonye mu nkuru Vincent yateguye tugiye gufatikanya no kubagezaho, aravuga ko hano muri Nyiragongo habaye imirwano, wenda araza kugenda tubwira iby'imirwano hano muri Nyiragongo. Ariko nyine ubutasi bwacu cyangwa se drone zacu zamaze kugenda ziduha amakuru zitubwira ko mu by'ukuri hano muri Nyiragongo igihe M23 ishobora kuza gukora ikosa iryo ari ryo ryose bro, igihe cyose bashobora kuza kwibesha bagakora ikosa rito cyane, uwitwa Mutayomba agakariya agace ka Rubaya, igihe Mutayomba ashobora kuba yakwigarura Rubaya, ndababwiza ukuri muraza kumva ibiraba hano Igoma, kuko muratangira kumva hari n'igihe bidanashobora gusaba ko banagira gute banabanza kuba banafata bagera Rubaya, aho gushaka no gutangira kumva batangiye guharasinga n'ubundi uyu mujyi wa Goma babinyuje hano muri Nyiragongo. Ibyo nabyo ni igitekerezo cy'izi ngabo ziri kurwana ku ruhande rwa Kishasa. Muri make ibintu birakomeye, intambara irahangaha, rwabuze gica rwahinanye, ibintu umumoto umuriro watse, moto ozopera, moto ozopera, umuriro watse. Ibintu birakomeye mw'abantu, ibintu birakomeye. Vise wiriwe neza? Urakomeye? Nakomeye. Ahantu ariko numva ijwi ritari guturika neza, araburiya bimeze bite? Cyari ikibazo cy'ikirere. Nabyo byashoboka ikirere uyu munsi kiriwe kimeze nk'ikizambaguje. Bise twagiye rero kugira ngo inkuru nifuza ko duheraho ise naho ifite aho iri guhurira naho naringereje, narisanze ndimo ndavuga ibya Nyiragongo, ariko ndimo ndabona ha mu nkuru wabashe kuba worganize ugiye kugeza ku badukurikiye. Ndabona hari inkuru ivuga ko mu by'ukuri Nyiragongo ngo abarwanyi ba Mayimayi ngo bongeye kubura imirwano mu bice mu by'ukuri mu bice bitandukanye, nkuko amakuru kugenda bivuga. Iyi mirwano muri Nyiragongo byifashe bite? Ni imirwano yabaye n'ubundi nyine nkuko warunze umaze no kubigarukaho mu bihe bitandukanye. Yego, umutwe wa Mayimayi n'ubundi urabizi yuko umaze iminsi ugaba ibitero byinshi bitandukanye byo muri Nord Kivu. Amakuru yo dukesha abaturage bari muri gace nuko batubwiye ko aba barwanyi n'ubundi muri Mayimayi batanzwe n'ubundi badatanu waka n'abacunga parike zitandukanye zo mwabino bice, n'ubundi bazubite bagaba igitero bikomeye kuri parike ya Virunga. Yego, kurangira rero aba barwanyi bo muri Mayimayi bishe abacunga parike bagera muri 2, harimo bita Auguste Dondebe ndetse n'undi utavuzwe izina ariko bakaba bicaye mu gace bita Kamuhururu. Uko bigaragazwa rero begereye ikiyaga cya Lac Edouard, uko byagaragajwe bikaba ari agace gaherereye muri Rucumu. Amakuru tutera Kivu Morning Post, yego, bigaragara yuko abishwe bashobora kwiyongera ko kugira isaha nta yandi makuru yari atangwa anabonye kubacu. Yako numva mu by'ukuri ibintu bitoroshye, niba nahanga batangiye kugenda bahanyura ko ibintu bikaze Vise. Ibintu birakaze, urabona yuko muri Nord Kivu na Sud Kivu byo iramba rimeze nabi, kuko n'ubu tuvugana nawe gusikanye no kutangaza agaragaza uburyo ki muri Sud Kivu za Minembwe bimeze. Ubona ko ibintu bitameze neza.
ya birasaba rero M23 ko iri buze gushaka uburyo kiri buze guhangana n'ibitero, naho ubundi bitaba ibyo dushobora kuza kubona ibindi vise. urumva abarwana babiri buryo yigiza nkana yaba ari leta, urumva irimo irahangana n'ibitero bya M23 yaba ari M23, wese ku ruhande rwe n'urumva ko akwiye kugira icyo akora kugira ngo icyo bifuza abashe kukigeraho. Ya rero reka ubwo ibyo muri Minembwe nabyo reka tubiveho, kuko ubwo urabitubwiye kubw'iryo tangazo. Reka ahubwo duse n'abagaruka bigaruka yenda ngo tubwire rero kugira tuvireyo rimwe. Ni itangazo rimaze gusohorwa na Lawrence Kanyuka none ashize n'iminota 30. Yego, yaragaragaza ko guhera mu gitondo nyine kugira imitaha ihuriro ry'igisirikare kirwana ubutegetsi bwa Kinshasa n'ubundi bakomeje kurasa mu bitero bya Minembwe bakoresheje drone kamikaze ndetse na drone E26. yego, ubutero bwa Minembwe za cyane mu gace ka Bidegu. Agaragaza yuko amazu menshi yatewe, inka nyinshi ziri kuba bamaze kubarura 33 zishe. Avuga yuko hari n'abaturage babuze ubuzima ndetse abandi bava mu byabo. Oh la la, ibintu ntago byoroshye rwose, ibintu birakomeye hariya ahantu banza bitari buze koroha pe. Ibitero byakajije umurego, kandi nubwo biri kwa visi ibitero urebye Kinshasa nta kiri gushaka kugaragaza, mbese irashaka kugaragara nk'aho itari mu mirwano. Sinzi impamvu nyamukuru, kuko urabona ntibavuga iby'intambara ahubwo barivugira ibintu bya politike, diplomasi, ngaho imipaka n'iki byose nibyo bibereyemo. Sinzi impamvu vise irabivuga, ariko kubera ko imvugo bivugamo ni kimwe n'AFM23 bivugamo. Kubera yuko yaba ari AFM23 irasohora amatangazo agaragaza yuko Kinshasa ariko bagabaho ibitero, yego, na leta yasohora amatangazo ikagaragaza yuko ari AFM23 ariko bagabaho ibitero. Buri wese ku ruhande rwe arabivuga mu buryo bwo kuzimiza. buri wese arakora ibintu bimeze nk'aho ari ukwirwanaho. Sinabyita kwirwanaho ko ari uguhisha ukuri biri kubera kuri tele. Kwirwana ari guhisha amakuru nyine mu by'ukuri. So reka tuvangara twigire muri za Masisi. Imirwano naho yakamejeje icyitwa mu by'ukuri Wazalendo bakamejeje urugamba rwa Hanyinkwano. Nubwo wenda nayimaze kugeza kwa dukurikiye operation yuko ibintu byifashe hariya, ntekereza ko nawe nta dogo wabura amakuru mashya waba ufite aho hantu ngo yatugezeho. Masisi ubona yuko urugamba rwafashe intera. Yego, ni urugamba rukomeye kubera ko mu gitondo amakuru twagiye tubona nuko mu bice bitandukanye bya Masisi hari imirwano ikomeye. Amakuru tubona nuko nyuma y'uko M23 byatswe n'ibintu bitandukanye muri Masisi ndetse na za Warikare, bacudu agace karimo nka segiteri ya Katoyi iherereye hafi ya Rubaya. yego, ni hafi ya site ya Rubaya, ariko ugana no ku kirombe cy'amabuye agaciro ya Koruta ya Rubaya. Baragaragaza yuko Wazalendo nibura imaze gufata uduce tugera mu 10, harimo agace bita Kibabi ya kabiri n'amaboko ya kabiri, Panando, Kambure, Rwindi, Nyaripe. Ni uduce turimo Karoba, Bukunduriri, Muho, Rukinga ndetse n'agace turi muri Kukuba bita mu kintu Kibabi. yego, Baragaragaza yuko nibura urebye ibirometero biri hagati ya Rubaya naho ingabo za FARDC ziri ibirometero nibura 20. Ariko ibindi bigaragazwa n'uruhande kenshi na kenshi dukunda kubona ruvuga ibintu M23. Baragaragaza yuko imirwano ahantu ikaze cyane ari mu mudugudu bita Nyakigano, Kawera, hafi n'aho bita kwa Kinigi. Bakagaragaza yuko akagace ka Kinigi ko kamaze no kwigarurirwa n'umutwe wa Wazalendo ufatanyije na FARDC. Hari vise hano hari uduce tugera kuri 2. Hari Kinigi nitwa ngo Runigi. Biragaragara ko abarwanyi bashobora kuba bataragira Kinigi ahubwo ari ahantu bita Runigi. Abo bafashe naho bita Kinigi kuko mu buryo bitandukanye.
kuko hari inkuru ko na adipatesi abari gukora muri poste muri poste iragaragaza yuko utuduce tumaze kugira karimo umudugudu wa Nyakigano, Kawere, Kuki, Muho, Kopi na Kinigi nkaberamo mu Rwanda ikaze. Yego. Ariko mu kanya karangiye barerekana yuko adipatesi iragaragaza ko agace ka Kinigi ko kamaze gufatwa n'umutwe wa Wazalendo ufatanyije na leta nk'uko n'itangazo mbona ryasohowe n'abantu bashyigikira uruhande rwa Kinshasa babigaragaza. Ubona yuko ari imirwano ikomeye kandi ubona ko ushobora no gusiga byinshi byangiritse. Ukareba hano Katori ubundi ukabona yuko imirwano yari isa n'iyabera hano za Kinigi. Amakuru yatangazwa n'abantu batandukanye baravuga yuko n'ubundi ubona ko bitewe n'uko makumyabiri na gatatu urimo imyiteguro ijyana n'ibikoresho wareba ukoresha irimo ikomeza kugeza umutwe wa Wazalendo ukabona ko nta bantu muri zirafata n'ibindi bigo bitandukanye. Aha, reka tuze kureba rero uko ibintu hano hantu biraza kugenda. Usibye hano rero Vincent no muri Warikare biravuga ko naho umuriro watse. Na Warikare umuriro watse kubera ko bimaze iminsi n'ubundi za Warikare harimo intambara igihe kimwe makumyabiri na gatatu yagiye itakazamo uduce n'ubundi. Amakuru yagiye atangazwa n'ibinyamakuru bitandukanye nuko imirwano n'ubundi yazigutse mu mudugudu bita Rungoma, umudugudu bita Kashesha ndetse n'umudugudu bita Mahanga. Bino bice biherereye muri lokalite bita Banasuka muri Burunga Simba. Nka adipatesi igaragaza yuko umutwe wa mu makumyabiri na gatatu hagati y'ibitero ibirindiro bya FARDC na Wazalendo biherereye cyane cyane mu midugudu ya Katoro, Imvura ndetse n'ibirindiro zabo. Ariko bakavuga yuko ingabo za leta zabasha gusubiza inyuma umutwe wa AFC mu makumyabiri na gatatu. Ubu muri Rwanda biri kubera mu gace ka Katoro uhereye mu nkengero za Katoro ukomeza ugapfa bya Katoro nk'uko no ku cyumweru no kuwa gatandatu n'umujyi mu Rwanda yari ihari. Bakagaragaza yuko ibice bya ndende ubona yuko ahari hari makumyabiri na gatatu nawe no twatakaza. Ibindi bikaba bigiye yikuramo ariko bikaba byabaye na Wazalendo. Bakagaragaza ko FARDC iri mu gace ka Katoro na Wazalendo bifatanyije n'ubundi ukubona ko makumyabiri na gatatu itari kubatsindira iri kujya bagabaho ibitero amanywa n'ijoro. ntago byoroshye rwose aha hantu ibintu birakomeye. Buniya bimeze bite Vise? Buniya hari icyorezo cya Ebola rizi yuko kimeze nabi. Amakuru tumaze kubona nuko hari umwe mu baturage n'ubundi utuye muri aka gace ka Buniya wishwe na Ebola. Ariko abo mu muryango we kubyakira birabananira bakora imyigaragambyo baravuga bati ntabwo twemera uburyo yapfuye bajya ku bitaro byabo bita Rwampara. Avuga ati ntabwo twemera yuko apfuye mwana mu rugo bitewe n'uko twamubonaga. Yego. Hari imyigaragambyo ko rero baravuga bati dusubize umurambo wacu tumujyane, ariko abashinzwe ubuzima banga kumutanga kubera ko umuntu wishwe na Ebola ntabwo bemerera abaturage ko bajya kumukingura. Ubu ngubu harimo imyigaragambyo ikomeye ku buryo bukomeye, amamodoka bayangiye, ibitaro barimo barabyangiza, barimo barangiza ibice bijyamo abantu bafite ibibazo bikomeye nk'abo ngabo bapfuye ndetse n'ibindi, ku buryo hari n'ibice bimwe na bimwe byatwiswe nk'uko polisi yabigaragaje ndetse ikomeje gukumira kugira yuko hadakomeza kuba ibindi byago birenze ibyabaye. Aha, ngaho Vise komeza rero tugezeho n'izindi update. Sinzi niba itangazo rero ko yasohoye waribonye. Ntago narisomye pe. Byerekana uko situwasiyo ya Ebola imeze mu bice bagenzura. Ni itangazo yasohoye mu masaha ya saa 5 saa 7. Yego. Yaragaragaza uburyo ki bakomeje gufata ibipimo bitandukanye byabo batekaho ko baba bafite kino kintu cya Ebola. Mu byo yatangaje navuga yuko ibimenyetso bigera muri 200 byamaze gufatwa n'abatekwa ko bashobora kuba baranduje Ebola mu bice bagenzura.
kandi kagaragaza yuko bahise babyohereza mu mujyi wa Goma muri laboratoire ya MRD yego kugira ngo bipimwe. Akavuga yuko mu bice byose bagenzura nta bandi bantu kandi bari bongera kubonekamo, ariko kagaruka kuri wa murwayi wagari wagaragaye mu mujyi wa Bukavu, akavuga yuko basanze ataranduye. Yaje kwemeza yuko yanduye, avuga yuko yanduye ariko ku bw'amahirwe make ko yahise ejo yanapfuye. Yarapfuye, avuga yuko yapfuye noneho ko yari yavuye za Kisangani, akaba rero yaguye mu gace bita Miti Muresa muri teritwari ya Kabariye. Akavuga yuko yari yakomotse muri za Kisangani mu ntara ya Cupu. Kavuga yuko ari igitsina cye niba ari umugabo cyangwa ari umukobwa, yuko yari afite imyaka 28, ariko ko yari yarembye cyane kuko bamupimye batinze. Yego. Aza gukora rero ngo baza no kumushyingura bakurikije amabwiriza yatanzwe n'inzego zishinzwe ubuzima mu kurinda no gucunga buryo ki abantu batarushaho kwandura. Asaba abaturage yuko bakora ibishoboka byose bakomeza kwirinda ndetse ko badakwiye gutuka umutima, ko bakora ibishoboka byose kugira ngo bashyire mu bikorwa inama bagiye bagira. None service usibye ku ibyo kuba wenda bakora bamupima bundi baramutse bamupimye bagasanga yifite hari bidasanzwe bakora bindi kuri 23 biragoye kubera ko nta bundi bushobozi bufite bwo kuvura izi ndwara cyangwa iki cyorezo. Yego. Ibyagaragajwe n'umuryango w'abibumbye bavuga yuko bakiri gushakisha ukuntu haboneka urukingo. Ubu ngubu icyakorwa ni uko wenda bajya bavura ibimenyetso bimwe na bimwe bigaragara, ariko kugira icyo bakora byo guhita bemeza ko hahise ifite ubwo bushobozi waba ugiye kubeshya biragoye. Ya ubwo rero muri make nta kindi kintu banagombaga gukora. Komeza tugezeho na update rero sasa. Ariko hari abagaragaza yuko binashoboka ko leta ari igiye gukohereza, kuko uwanduye bafite mu mujyi wa Goma bagaragaza yuko yavuye muri za Bunya. Ubundi wanduye urabona yuko yavuye za Kisangani kandi none igice kigenzurwa na leta. Yego. Wahuza amakuru atangwa na AFM 23, wahuza amakuru atangwa n'abatesenguza uburyo ki ubutazi bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo bwarakoze kugira ngo aba barwayi ba infiltration mu bice bikontorwa na AFM 23 ugasanga ko babafite kuri ubutegetsi bwa Kinshasa buri gukoresha Ebola nk'intwaro y'intambara kugira ngo M23 inanirwe gukora ibishoboka byose byo kurwanya iki cyorezo ndetse inahanganye n'ino ndwara. Ubona yuko bishobora gutera ibibazo igihe kimwe cyangwa ikindi, noneho M23 ikaba yakemera ko ubutegetsi bwa Kinshasa buzana abatabaza ariko bakazanamo bamaneko nk'uko ubutegetsi bubyifuza. Ubona ko AFP ikomeza kurangara idakontorora ibice bahana imbibi n'igice gikontororwa na leta. Iyi ndwara izakomeza kwiyongera kandi ikaba yateza ibibazo abantu benshi bakaba batanga. Tunyarukire muri ibivugwa muri turi. Yego. Nuko abantu bane bamaze gupfa bishwe n'umutwe wa ADE uko byagaragajwe ko batuye mu gace ka Mambasa. Yego. Kandi nabo bakaba barabuye irengero nk'uko byatangajwe n'abantu batandukanye, akavuga yuko muri cheperi ya Babila Bambombi muri teritwari ya Mambasa ko n'ubundi bongeye kugaragara ibitero bikomeye by'umutwe wa ADE mu mutwe n'ubundi utandukanye kuri Turabite ndetse no mu mudugudu bita Arima. Ahangaha habaye ibitero bikomeye kandi byateje umutekano muke mu baturage. Amakuru atugeraho ndetse anagera ku binyamakuru bitandukanye hirya no hino baragaragaza yuko mu mudugudu wa Kasoko, Mutongo, Ruperu, Koba, Manyama ibice byose ari byo ADE yateye kwica abantu abandi babashinga. Abagera kuri 12 ko baburiwe irengero, 3 bagatwara bari bakuye mu gace ka Kasoko, Mutongo, moto ebyiri zigatwarwa izindi ndetse zigatwikwa. Baragaragaza yuko umutwe wa AFP ukomeje ibikorwa bitandukanye ko babigambiriye cyane cyane mu gace bita Bumayere, Pangite, Bukime, Kanyota, Kanongo, Ndongola, Mateka, Ibimba, Kitere, Rukuve, Matete, ibyo ko AFP bimeze nabi kandi n'ingabo za leta zihari n'amaminisitiri.
abantu benshi bakagaya mu nzu kuko nta kiri gukora kugira ngo abaturage babashe gukora numva twazakomeza mu yandi masaha. Yes, ariko mu burasirazuba bwo hagati byifashe bite vise? Kugera iyi saha Iran iracyashyogoza njyana Amerika. Iran irababwira iti twebwe twabashije kuba indege zacu zikomeye n'umuramuka muduteye n'ubundi Rwanda twirwanaho tube twabasha kurasa n'izindi zari zose mwamufite. Amerika nayo Trump akomeza kwidoga ati nanjye ndafite imbaraga, ariko ubona yuko izateza n'ubundi intambara ishobora kongera kubyuka. Ya, ubwo rero twakurekura vise tukaza gusubira mu yandi masaha. Akoze cyane. Aha, ngayo nguko rero bakunzi ba Eugene Official, tubashimire cyane buryo kimwabanye natwe rwose muri aya makuru yacu. Ntago turi kuze kujya muri byinshi. Nyagasana akomeza abarinde kandi abane namwe, turabakunda cyane. Yari umuhungu wanyu Fighter wabagezaga amakuru twabateguriye hamwe n'itsinda ryacu rigari riri mu bice bigiye bitandukanye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Dushimire cyane mwe mwese mwagize uruhare muri iki kiganiro. Imana ikomeze ibarinde kandi ibane namwe. Mwakoze cyane. Ciao.